muri Zaburi ya 62 no ku 11. Zaburi ya 62 no ku 11. Haravuga ngo ntimwiringira agahato, ntimwizigira ubusa kunyaga, ubutunzi nibugwira tibuzabaherane imitima. Naka kajambo shaka ko tugenderaho. Ubutunzi nibugwira tibukazaguherana umutima. Ubutunzi nibugwira navuga ni uko ubutunzi bugenda buzamuka ntibukazarengera umutima. Ibinura by'ubutunzi ntibikazamira umutima. Nayo magambo shaka ko tuganira ku hejuru yo guhamagarwa kwacu, yo guhindurwa kwacu. Dufite abantu bazabahinduka. Umwana w'umuntu azakura, ibiti bizabikura, inyamaswa zirakura, ibintu byose uko byatangiye bizabigenda bihindagurika. Nawe woreba ukuntu ukiri mutoya, wokwereka nk'ifoto yawe ugifite umwaka umwe amezi 6, wovuga ngo si wewe. Wovuga ati ko afite ibitama zanjye zashize. Umuntu wese yirebe akiri mutoya agenda areba amapica yiwe uyu ni jewe, warahindutse. No mu bukristo, ubu bukristo bwacu twaremewe guhinduka, kandi tugenda duhinduka dusa na Kristo. Intego yacu gusa no gusa na Kristo. Niyo ntego y'umukristo wese. Dufite abakristo bagiye bahaguruka ariko batazi iyo bagiye. Nico gituma ikibahamagaye cyose baza bacitaba. Ariko abahamagawe bamara guhamagarwa bakakigenzura, bagafata picture yaho bagiye, tibazapfa kwitaba ahariho hose. Ntabwo umukristo akura ngo gukura k'umukristo ngo nukuva mu rwego rwo kuba uwa yarariwe ngo abe umudiyakoni, ngo umudiyakoni nawe ngo nakura ngo abe pasiteri cyangwa se mwarimu, ngo nava ku bwarimu ngo ace ku pastori, ngo pastori nawe ngo nakura ngo agende ngo abe apostle cyangwa revera, ngo apostle nakura ngo abe bishop. Aho si yo ntego yacu. Izo ndi bisobanura gukura k'umukristo. Gukura k'umukristo ni ukugenda wugwiza ingeso ziza no kugenda wera imbuto. Ntabwo dukura kubera yuko dushobora gufata gahunda tukayiyobora. Uko siko gukura k'umukristo, si ukuyobora gahunda. Gukura k'umukristo si ukuba pasiteri cyangwa bageraho bakwizera ngo amaze gukura. Urashobora gukura mu myaka, ugakura no muri za gahunda, ariko utarakura mu bukristo. Gukura mu bukristo nukuva nukwera imbuto zibiri, ejo ukera 3, ejo bundi ukera 4, ejo bundi ukera 5, kuzageza igihe uzera imbuto zose z'umwuka wera. Uko uwo niwo mukristo ugeze mu ciciro giheka. Ntabwo dukura kubera imyaka, nta nubwo dukura kubera yuko twagize position nini. Oya, ubundi position zo mu Mana ntabwo zihagarara gutya. Position zo mu Mana zihagarara gutya. Nuko niko tugenda twese duhagaze. Umukristo, umuririmbyi, pasiteri, bishop, twese duhagaze hano imbere y'Imana. Umuntu wese azabazwa. Ntabwo umwari aha ngaha ngundi ari hejuru yiwe, ngundi ari hejuru yiwe. Oya, ntabwo ibyiciro zo mu Mana bigenda gutyo. Ni gutya. Twese turi ku murongo umwe. Ntabwo duharanira kugera mu nzego z'itorero ngo twumve yuko twakuze. Duharanira gusa na Kristo gusa, niyo ntego yacu. Nuva hano ukumva umuhamagaro wawe umaze kuza, uzasanisha uwo muhamagaro n'uwa Kristo gusa. Intumbero yacu turayifite. Dufite picture yaho turiko tuja. Hari umunsi nagize amahirwe, ndarota. Ndose kabiri, ndota Yesu kabiri. Ubwa mbere nabonye nzamuka umusozi,
urangora cyane ariko ndawurenga ngo mare kuwurenga shikije amaboko hejuru y'umusozi gutya kwirango afata usanga hari umugabo uhagaze yarahagaze kuko amaboko yaje afashe kaha hejuru y'umusozi afata amaboko yaje yombi kutanazamura arampagarika ampereza abantu babiri barashorera barambwira ngo dore ariko barangambye abo bagabo babiri baravuganye baravuga ngo turuzi umuntu ngo mwisi ngo yarameze kanyanaka bavuga igipozisiyo kimwe ndavugatse icyo gipozisiyo cyose uko nicyo cyanjewe mu mwuka uko muri abantu bakomeye mu mwuka baravuganye ngo mwisi ngo yarameze kanyanaka baranshorera banyinjiza mu mudugudu izo zishije aho ngaho undi munsi mbona ko banzana aranzana ariko hari kera nabonye akayira hariya hepfo hari inzira nini cyane abantu benshi bagenda bitwara uko bashatse noneho hakaba kandi kayira gato cyane none kavaga nkaha ngaka kagera hano arambwira ngo aka kayira ari kuzokomeza gusa ngo tuzahurira iriya aka kayira ari kuzakomeza tuzahurira iriya mbona ko ngumiza kugenda muri ka kayira sa kayira wofatana n'undi mu kuboko ngo mushorerane oya nakayira ku muntu wenyine ugenda nimba undi azakugenda maze akugenda inyuma cyangwa kugenda imbere ariko nakayira umuntu agenda adafatanye n'ubundi muntu ti wo kwikorera ibindi bintu ngujane muri ako kayira turajana nako ansigaho ngarambwa ngo ugakomeze mu mwaka ushize sinzi ukuntu naganiriye n'umuntu anganiriza ibintu ambwira ibintu bene izinyigisho bari mu kuzana zo kuvanga baramvangira ise ndacari mu gakiza neza muri iryo joro narayitekereje meze nabi ndiko numva izinyigisho zihari ziraganisha kuki ni joro mbona arashitse arambwira ngo ndaje kureba ko kiri muri kakayira arambwira ngo nsanze uke kari ngo ntiyagira ikintu kigutesha kano kayira bavandimwe dufite picture yaho turiko tuja umva icyo umwuka yanyeretse uno munsi wa none umwuka yanyeretse arambwira ngo uyu muntu wese akijijwe ngo abasa n'uwinjiye muri basi igana hehe igana mu ijuru ngo ariko kubera yuko abantu badafite picture yaho bagiye ngo iyo bageze kuri stage yari yo yose ngo bagenda batibuka ngo dufite abantu bagenda batibuka ku stage atandukanye stage atandukanye n'ubu yambwiye ngo uku twaparitse bise hano nimba hari umuntu wari warasohotse ngo hari umuryango ukinguye ngo asubire yinjire muri basi umva ibintu yaneretse yambwiye ngo umva stage azagenda atibura abantu stage again abantu bagenda bururukiramo kubera kutamenya icapa cyaho tugiye icapa cyari cyo cyose abonye akumva arakuruwa akashikijamo icambere yambwiye ngo nubusambanyi ngo abantu bagenda bagera ahantu ubusambanyi bukabakurura bakabobokururuka bakaja hariya mu busambanyi abandi ngo bagera hariya bakamubwira ngo turaguhereza izina umenyekane agakurwa no kumenyekana abandi ngo bagakururwa no kwicira urubanza no kwanga gutanga imbabazi akagirana ikibazo n'undi muntu ntamubabarire nawe yagwa mu cyaha ntiyibabarire kandi ntasaba Imana imbabazi abandi ngo baguye mu rushako twabaherutse dushoreranye ariko ngo afe gushaka abaragiye yurukiye kuri stage yo gushaka abandi bari kuri social media niho bururukiye abandi bari mu byishimo by'isi abandi bari mu cyubahiro abandi bari mu butunzi aho na ahantu bagiye bururukira ku stage atandukanye umva hari ibindi bivuga ngo n'impinduka mu mibereho abantu bagiye bahindurwa n'impinduka zabaye mu mibereho agapfusha umuntu kwizera kugasitara ariko mvuko Pawulo yandikira abaroma yaravuze ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo mbese n'amakuba hari abantu bahuye n'amakuba baba barurutse ya basi hari abandi bahuye n'ibyago baba barurutse ya basi
cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni amakuba, cyangwa ni akaga, cyangwa ni inkota. Aravuga ngo kuko byanditswe ngo turica umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri byose turishishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaza cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijepfo cyangwa icyaremwe cyose bitabasha kudutandukanya n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ayo ni amastage abantu bagenda bururukiraho. Yahura n'akantu kakamunyereza. Umwuka yaneretse arambwira ngo mu ntambara z'isi nico gintwari zazipfa, ariko ngo mubuze umwuka ngo intwari ntiza zipfa mu ntambara, ariko ngo intambara zabaye mu bakristo niho bazuka cyane, ngo ariko mu mahoro niho twaburiye intwari. Abantu iyo bariko basenga bafite ibibazo barasenga cyane, ariko ku bibazo bigenda bigabanuka niko bagenda bareka gusenga, niko bagenda babita intwari nyinshi sizaguye mu ntambara, ntizaguye mu mahoro, kubera umudendezo n'intambara. Mwisi barubaka mu mahoro, ariko muvuze umwuka mu mahoro nico gihe benshi tutakaza kwizera. Dufite intwari twabuze zari zikomeye, ariko reka mbahereze ingero zibiri z'abantu bishwe n'icyubahiro. Ziko dufite abakristo bamuhereza agapozisiyo gatoya gusa kakama kamujana kakamusohora. Uzarebe abapastori benshi ntibaza bagwa batangiye amakanisa, baza bagwa iri kanisa ritangiye kuba rinini, nico gihe batangira kubivamo. Yamara kuba rinini bakareka gusenga. Abantu bahabwa agapozisiyo gatoya ko mu Mana kakamubera ikiraro, kakamubera ubunyerere, kakamujana, kakamurumya, kakamujana kuri. Hari umwuka yaneretse abantu babiri. Umunsi umwe ngo abantu babiri, Miriyamu na Aroni ngo baraje baramubwira bati ni wowe nyine uyobora ubwoko bw'Isirayeli, habe natwe twobikora. Mwobikora mwoyobora ati muzaho bahereye. Miriyamu yarazi kuririmba, yararirimbye iteraniro ryose, indirimbo yose iramenyekana. Ngo amenyekane mu ndirimbo, yama yumva yabaye igitangaza. Aroni yagaza asobanurira Musa, yari umu-interpreter, kubera gusa ko azasobanura abantu bakabona ko azi gusobanura neza, yama yumva ko nawe yuyobora ubwoko bw'Isirayeli. Uzuko umwuka yambwiye ngo abaririmbyi n'aba-interpreter bazabacamwa amakanisa bakoromya abantu. None Imana ngira bagerageza, iravuga ati Musa wewe ija ku musozi uye gusenga iminsi 40. Iteraniro abwira Aroni ni wowe usigaranye iteraniro mu minsi 40 zagaruka. Uzi ko mu minsi 40 yasanze kera baroze bose, yari yaroze arogesheje n'itora n'itero. Interpreter wafashe upastori yoreka kuroga gute? Tafite umuhamagaro, afite umuhamagaro wo gusobanura, ariko ndafite umuhamagaro kuyobora. Kera raro aba benshi baje mu pastori bageririya bakaroga, bari aba interpreter, niko kazi kabo. Na bari bakwiye kuba baririmbyi, bari bakwiye kuba badiakoni, bari bakwiye gukora indi mirimo yo mu rusengero, gukora kuzuma. Ariko bamuhereza kuyobora, ngo arayobora, ngo ubwo yateye indirimbo ngo abantu baramufana, ngo duce mu kanisa. Ngo ubwo yagize gutya ngo duce mu kanisa, ngo ninde utuyobora, ngo n'uyu nguyu wamenyekanye. Yamenyekanye kugira gute? Ngo ubwo yateye akaririmba abantu bose bakaza.
icyubahiro, ipozisiyo zitumariye abantu. Mu minsi gusa itageze 40 kera yari yaroze arogesha n'itorero ngo agaruke ikintu kiza kinezeza. Nasomye Bibiliya sanga Musa yagarutse mu gice cya 32 mu Kuva, ariko uhereye guca cya 25 Imana ari kwivuga hejuru ya Aroni n'abatambyi, ikavuga ukuntu bazamwambika, ikavuga ukuntu bazamugirira neza, iramuvuga. Muzi yuko abantu benshi bazabivamo igihe Imana ari kubatekereza kubagirira neza. Ico gihe ngo nico gihe Imana ari kwivuga bazakorera Aroni bitangaje by'ubutanzi n'imyambaro ikenza abandi batazabambara ngo itandukanye n'abandi ngo y'igiciro cyagihe nyine. Nawe nico gihe yari ko arema igishushanyo aroga. Iyaba mwari muzi umugambi Imana bafiteho, mworetse ibyo mwari murimo. Musa yaraje ijambo yabwiye Aroni, yarambwiye ngo Aro, yaramuje ngo se aba bantu bakugize iki kugeraho bashira mu burozi? Niki bagutwaye? Hari uwagutemye akaboko aragatwara, hari uwagutemye ukuguru, hari niki bagutwaye kugeraho? Niki bagukoreye kuvuga ngo bashire mu cyaha kimeze gutya? Niki cyabaye? Bakugize gute? Ariko no kubera ari ahagaze mu mwanya utari uwe. Abantu benshi tunaniwe kubera guhagarara mu myanya itari yacu. Nta soko itugaburira y'imbaraga. Uhagaze hano kandi soko yawe uri hano, amazi ntuyashikira ngo hembuke. Tuwohembuka kandi tuzahembura n'abandi. Itonde, Imana iguhereze amabwiriza, iguhereze direction unyura. Hari undi muntu mvuga hejuru y'ubutunzi. Twasomye ngo ubutunzi nibugwira ntibukazagere ku mutima, please, ntibukazarengera umutima. Hari umugabo bita Obededomu, ariko ndamukunda, kandi yari umufilisitiya, yari umwisiraheli. Isanduku bayihetse nabi. Ubundi Imana yari yarabwiye ubwoko bw'Isiraheli ngo isanduku gisezerano iziremerwa. Kandi hari abatanzi bari bakwiye kwishira ku butugu, uwo munsi bayishira ku igare barayishorera. Kandi ishorerwa n'abatari abatanzi. Uza ngwigire gutya avuze ati ibiramwishe. Dawidi ati mwicurike hariya hepfo kuri uriya mugaragu wanje Obededomu. Ariko nkunda Imana we ngo mu mezi 3 Obededomu ngo yari yakize biramenyekana ibwami. Mu mezi 3 tabuze uko byagenze. Ya mirima yose yahinze, ikigori kamagiye kamwe 3. Nimbi inka zariko zibyara mu mezi 3. Uzi kuvuga ngo mu mezi 3 ahindutse umukire kubikamenyekana ibwami. Kera muri village bose ama flat yose akomeye Obededomu flat. Abantu bose banyura ngaha umuhanda kera ni wa Obededomu. Inzi komeye ni ya Obededomu. Abana ubutunzi bwa mu mezi 3. Gusa nzanga ya Obededomu kintu kimwe. Nzamuga yako yabigaragaje hakiri kare. Iyo banza kitonda, uduka twagwira akatugabira akaturagiza mu kindi kiraro. Akazagira ikiraro kimwe hariya hirya agaheza nyene ikiraro kimwe, ikindi kiraro akagehereza nyanaka muza, akazagenda ziseseka muzanyanaka. Nyuma y'umwaka azaza akazitahura. Ariko mu mezi 3 kera ngo agize ikibuga ciwe. Kera azamuyibiza abantu batangiye kubona inzu yo kwa Obededomu. Nico gituma tugira ibibazo. Nico gituma bamwatse isanduku mu mezi 3. Iya ceceka ikagira nk'imyaka 5. Ni igitangaza. Siku umukobwa ari mu gutwara inda mu kwezi kumwe kera akabaye postinze. Kera imikorogano yatangira mu nda ngo abayumbe nimuze mu ndambike. Kurambutse ibiganza gute? Iyo uceceka amezi 5 agashira ari kibazo. Iyo uceceka bakazabivuga. Bakundana n'umuntu ntibaravugana kera aramupostinze ngo umuryango ngo twarakundanye. Zamara bakama bicaza ucya bikama birangira.
igituma ibibazo byinshi biza biba bitaraba nuko bipostinga bitarakomera. Banze ureke ibintu bikomera iriya. Mu mezi 3 we kera bari bamunya isanduku gisezera bararitwara. Ariko yaje guceceka. Mufurika bazikerangiza PhD. Hari ikibazo. Agatarama gusa iriya. Muza mu postinga ibintu kitaragera nyawe. Ariko nkunda Obededom ikintu kimwe. Nuko umunsi bajanye isanduku gisezerano baricura, yamavuga ngo sinsigara, nzaza ndirari ruhande. Nico kintu nkunda gusa. Yamariherekeza abona aho baginjije, afata akazi k'ubuzamu. Nzaza ndara hano ku muryango w'isanduku gisezerano. Dufite abantu ubutunzi bwatangira kugwira agatangira kuva mu murimo w'Imana. Akumva keneye izindi position zikomeye. Ukundi wokora protocole uwa parisi imodoka abantu bose bakuzi kukomeye hano. Keruvuye ku muryango ngo ubutunzi bwaje. Obededom ngo n'ubutunzi bwaje. Ariko ngo yarayikurikiye yaravuze ngo igisoko y'ubutunzi bwaje iva kuri isanduku gisezerano. Zahirivaho ngo akaharara nijoro mu gitondo akaje kuragira inka. Iwiwe nimugoroba akagaruka karara. Iyo soko y'ubutunzi bwaje. Muri mukuva ku isoko y'ubutunzi bwacu guteyeme. Imana iratuzanye itugejeje hano. Kene Imana iratuzamuye itugejeje iguhaye izina runaka. Imana irakuzamuyira gukomeje. Kera utangiye kuyivaho. Komeza iri soko yakuzaniye ubutunzi please. Aka karyango kakingutse kakukuzanira izina gakomereho cyane. Ubutunzi ntibufite impamvu yo kudukura ku isezerano. Ngo kubera ko yaramenye ku isoko y'imigisha yiwe yavuye ku isanduku y'isezerano, yumvaga yasaza akazi ko kuhakora. Nzango manyirebe erego ubutunzi bwanje buvaha. Umwuka yanyeretse arambwira ngo kubera yuko twese dushoreye turi muri basi imwe. Iyo umuntu akijwe bamukuta muri basi kandi dufite icyerekezo cyaho turi ko tuje, dufite ne picture yaho. Iyo ndunguruse gutya nkarangura kubusambanyi bari ko bahamagara kuri stage ni murubuke mwashitse ndarangiza nkabona ubusambanyi ntibusa naho nari shaka kugera. Uzigituma abantu benshi baza bananirwa bakabivamo nuko badafite picture yaho bashaka kugera. Ngo azareba iki kimushikiye nimba gisa nico yari ko ashaka kugeraho. Wombwira ukwegereye ukamubwira ngo kera wewe warashitse. Kuri kugabanya kaho washitse kera. Tituragerayo. Bahamagare abasambanyi, bahamagare abicubahiro, bahamagare uzureba nimba picture y'ijuru ufite ingana imeze ngiyi ngayo baguhamagaye. Nusanga urukiye habi uno munsi wa none twaparitse base hano ngwino ugaruke muri base. Uno munsi twaparitse base hano nimba wasanze ururutse umukobwa akaguhamagara, umugore akaguhamagara, inshuti ziguhamagara, icubahiro kaguhamagara, ibintu bitandukanye bikaguhamagara, nimba byaraguhamagaye ugasanga urukiye hatariho. Hari indi basi yaje uno munsi wa none yaparitse hano ngwino winjire muri basi. Gusa hari kibazo dufite ikibazo cy'abantu bari muri basi baza basohora binjije. Umuntu yaza mukaza mu mukeka kandi yakijijwe, mukamugamba kandi yakijijwe, mwayaruha agasohoka akaja hanze. Turi mu kubasunika, aho kubasunika tubicaza, turi mu kubasunika tubasohora hanze. Muzi ko hari abantu benshi bari mu byaha kubera twebwe. Yaza yaragusanze akaba ari wo musunikira hanze. Ariko base yaparitse none nimba wo barisanze warasohotse ukabiva mutari ubishaka, uno munsi wa none ngo nubigarukemo haracyariho chance yo kubigarukamo. Cyo nkundira ibintu by'Imana yadusigiye chance. Nusanga wabiguye mutari ubishaka, utari ubitekereje, hariho indi chance yo kubigarukamo. Please wino wongera usange Yesu. Arakwakira, aragufata kuko atari yagufashe imbere, aragufata neza cyane. Isi bakwaraza bagusunika
ariko hano mu Mana ntabwo tukwaraza tugusunika, ahubwo tuguhereza iyindi chance. Hari umuntu wumva yuko yagabanukiwe ashaka ko tumusengera ngo yongera bigarukemo neza. Niba hari, nahaguruke dusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana mugarurire neza, yongere yisange mu bintu byiwe. Niba hari, nahaguruke dusenga. Ni kweli Mungu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Ikidukomeza tugahora mu Mana, icambere ni ukubona aho tugiye kurukira hadasa naho twashakaga kusha, tukongera tukikomeza mu Mana. Mwikomeze mu Mana ntiturashikayo yeme. Ibi byose biduhamagara tibisa ni picture dufite yo mu ijuru. Kandi aho uzagera ugasanga wasohotse utari ubitegereje, uzategereze hari indi basi izaza nyuma, uzayinjiremo izakuganisha aho dushaka kusha. Data, ubwoko bwawe buri aha hantu. Hari umuntu ushobora kuba yarisanze yarabivuyemo, ariko arongera atekereza kongera kubigarukamo. Ongera umuhereze imbaraga zo kwinjira muri uru rugendo Mana. Hari abavuye muri uru rugendo batabishaka, inshuti zarabamagaye, ibyago byarabateye, ibintu byarabarenze, ubutunzi bwarabarenze, ariko uno munsi wa none bumvise ko burukiye hatariho, barashaka kongera kubisubira mu Mana. Bahereza imbaraga n'ubuntu bwawe. Wongera ubahereza izindi imbaraga nka za zindi wahaye Samusoni mu gihe cya nyuma, ngo wongera kumeza umusatsi wiwe. Wongera ubamereza umusatsi Data we, bahorereye amaso umwanzi yamenye. Ni kweli Yesu yupo, tumtangaza yupo, tumeona kazi zake. Ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Mana wagabanukiwe n'imbaraga z'Umwuka Wera, wongera umwongerera imbaraga zawe. Ukururwa n'ingeso, ukururwa na addiction runaka atazi, imbaraga zishoreye, Mana umuhereze imbaraga zo kuyicika. Hari ukururwa n'urugomo adashobora kwikuraho, mu imbaraga zo kurucika, basubire muri basi baganisha mu bwaro. Turagushimira, reka izina ryawe rishigwe hejuru. Nimba hari umuntu wumva ashaka kongererwa imbaraga z'Umwuka Wera, nahaguruke aho ari dusenga Imana. Wumva ko ashaka kongererwa imbaraga zimwihutisha kugera mu zashaka, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake.
mana we turakwinginze muri uno mwanya